Manang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubray dya abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras di pa naturog. Nagrigat. Ay na, talagaan narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan ha, dagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang. Ay, tiamo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na masursurunak nga ron nga perme. Imbagatahan ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ti pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta. Ngam san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka. Tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga data nga KABSAT. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may bibusan. Di ka pala impadamot ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito kti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay Deja abroad no. Kas dyan nga gubobrakat dahil iti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran numang mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedan dito'y balay ti KABSAT mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin. Nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kilitin, ha? Hangay, taro! Ay, na. Si Mangput ka maggaya man, Fatima, balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayong taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-apply nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga da impadulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo.
Ang dala siguro mo't abalasang ko. Ay, han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bye-bye am idan Fatima. Ay, Wayne, limot naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, awan. Apay aya. At da ni aning ijay, pasyar kuma. Ha? Wey. Kurso na dam dya kabsat ko, tata. Wayne, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agun daway. Panang sarong karguin ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandakal di balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning. Kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na. Tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata. Kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, Wayne. San alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagitan anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat si kalat na amanang, si kati agdesisyon, tas si kati akin kwarta iti maaramat. Wana, ag-business akman ito'y. Aglakwa kiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyon akmanan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nang. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak ka nga isukat. Ha? Damag kong agararam ka nun itatama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tatama do kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kanang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus! Kunamsa! Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wandag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon manang. Apay ngamin nga dagiti tattao ti panunutam aya. Baybay amalo niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang da jay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinus tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankang runaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa kaslay dil-dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang ginkuan na bakit? Babaan na kadilang, Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan na isudang agiin ay di balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene.
Nagpaiso niya. Bili, baka talaga kin ka ba kay? Talaga anawido ka. At syempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni aning tinangi patawidan da iti daytoy. Ta iso ti buridag. Nga mabalin data. Nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Barang sipawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sabali ak kadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado, Ay ayatin ka aning. ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak aning. Haan ka man mat nga kundi pakipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong nga mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jiro pa na daga na di kitam. Kan dakal nga balay na. Manang, Sige kay din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Owan. Ngam siyak kinang ipatawidan day dinanang kantatang, Manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, Manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para iti pan nakarepair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan nga, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanekwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aning. Di ka matanagan. Tanuawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ijay balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Aklunan na kami nun. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yu ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise. Adamat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damot ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya na nga awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang KABSAT mo. Kat mayat laon haya. Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kaya Amado isuda nga agi na ije balay na.
Ni, anyat kagarama pa nga may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun ah. Hanmon nga almanan dato'y balay, aning. Pangasim. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talagang asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanyak, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, di bak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka dita na Fatima. Aldawin. Kastalat ka din taramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Ay, amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Una ron. Ay, atan samutan sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakabsot nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpadoktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman nanaya. Kuyugan na nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Tay ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkayaban di adi mon, tay itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kung bakit, tama banog kang agmaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kung, sa nabalay, taas idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin Amado Agyaman nak tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandama ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti KABSAT ko. Sino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo may ka. Ay, awanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka mo nuhayan na tantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam.
Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matanda nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam dito eh. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asi kasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y ha. Ala nga Rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan ije balay mi, manang. Ay na, agya mo na kiti kinaimbag mo nga kabsat aning. Iso nga napintas ti biyag mo tatanta, nagmayati pa nagpuspusom. Jak nga rod binaybayan ti kabsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid ko ni ijay balay mi. Aging gadinan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal lagi ti duwa nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kat jak tupulos malipatan. Tuy kaya mo aning.